Omukoro gwaba gwebembirwe mukuru w'entebe ya Kashatu Perez Kaberebere hamwe na timu ye kuruga Gomborra ya Bubare babandizaho ishomero rya Kashaka Primary School aho bahereza intebe 5 z'abeji zo kushitamira ahabwo koraje bya PLE umwaka guhwire mugakoraje n'umwaka gumukozerege mwe nabo kubasima nabahereza intebezi itona bagenzi banye ke Gomborra base kushitamisajya abana kandi kumuragumera umukoraje turabaragana santu ije guma tubakora buri mwaka tugira icyo twabahereza twengire abana 50 abitube twine benshi mansantu tujye mu shortage ya desks ese kubasa kushtamisa abana 50 mwe neco cyaba half solved abo kwa abana intebe 5 zitamisa abana 15 aba bahikana hishomero rya God's Able Nursery Primary School ahibahereza ishomero bitabo okwera beje kushomaje nabo cyo twatweramo tuke Gomborra nabagenzi banje nanye ngakiyamana mukuru we Gomborreji twabaretere bitabo ebi textbooks hariho za P7 epe ya mini P6 hariho P5 P3 P1 n'amazina bitabo tubyene kunga bitariye nafu kunko kutwereze ebi cyatongera umujinya ko kugira ngabare government netekatekaho kandi nzakongera akora munonga mbi kutuyamba aba bagumiza mubaza hishomero rya St Simon Koga Primary School nariya rukushanga muri Kashaka hibarongora umwe habeje abasengere district ya Mbarara yona nemetwaro 30 hamwe no kubaha entebe angana zo kufungura nganyetse ugire ubutubero bw'umugabo sibari muno ka amutindo gwe ni abashomesa kugira unity kandi buri mwaka ba self driven kandi twatanyisa mwana na head teacher turukora head teacher kuri kitu tukoramo willingly arabubunje abana abo kwatamisa nabo abo some subjects araba n'abayimbasinga but kwatamisa nabo kore kandi na nyezo subjects na squata mena scoraje and joining groups for extension gasha kwa Suzanne Charusiima.